Sikhonza ngoba sibona izinto eziphathekayo. Sikhonza isimo singavumi. Oyingole fohla nathi. Fohla nathi uNkulunkulu ongcwele. Ngoba amadolo phambi kwakho. Kule yathi yemakhohliso. Moyingcwele ngawo lo mzuzu. Moyingcwele onomathukuthwane bonke siyabachisa egameni. Moyingcwele inkumbi ehlala Jehovah Rapha, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Nissi, Jehovah Yireh, Silion, Marika, Sialabaila. Esakubeleleke konke ngabasebenzile. Moyingcwele phinde ukumnceda. Vulela ke nomyeni wakhe amasango. Vulela nomyeni wakhe amasango. Vulela nomyeni wakhe amasango. Moyingcwele ngegama likaYesu. Umyeni wakhe nami akawufumana umsebenzi. Akawufumana umsebenzi. Sizenje umbulelo bathandekayo egameni likaJesu.
Andithatha kancinci loo nto ixesha selihambile fanele ndihamba ngeemba zasebabiza baziphangela kusasa egameni likaJesu. Abanye bahambe iimpahla zingapha ebangubiyunifomu abanye ezinye zingapha ayibonke so siyabulela kakhulu bathandekayo leadership siyabulela kakhulu mani mabudosi egameni likaJesu notata ayibonke egameni likaJesu ukuzosixhasa aningobahlobo nje ayibonke ningabo egameni likaJesu haleluya abantakwethu Jesu. So uyibone ke xa umntakwenu enguye xa iimeko zinje alibonke Jesu angabe ngumhlobo kaMtyumbengu egameni likaJesu bangabonakali haleluya. So siyabulela ke mama Ntusi egameni likaJesu ngoba nguwe wasakhela ubuhlobo notata wakwakho egameni likaJesu haleluya egameni likaJesu kanti lento izohamba benje egameni likaYesu amen. Kwadibana amakhosikazi wethu singazali ayibonke abakathi sihlala esitratweni esiyi-1 yangamakhosikazi wethu adibana eshop yothenga kuba kwakuthetha nto egameni likaYesu haleluya haleluya egameni likaYesu yaqala phinda egameni likaJesu Jesu hayi ngokuvela bakudala egameni likaJesu siyabulela kakhulu amakhosikazi ayakwazi ukudala ubuhlobo egameni likaSuka kuThixo haleluya futhi abonisane nyani ukuthi awakhathali egameni likaJesu ingozi umama uthandazayo ubuthayo ndifuna le nto ithi wathinta umama wathinta imbokodo anizobhokodo siyakakazi anizizwi kodwa nezintoni nezintoni wathinta umama wathintani ayiki imbokodo siyabulela bathandekayo Jesu bezininzi izinto benizenza namhlanje ngicela program zenu nalapha egameni likaJesu mntakaJoyithola egameni likaJesu sineminyaka sazana I think it's more than 10 years 15 years egameni likaJesu sibulela egameni likaJesu wancama mntakwethu egameni likaJesu kuba uzosesela ndiyabona ngoku izolo wenziwe uba ukhonza njani namhlanje because ke akuyosenti bazali kusuka eAlice ukuze emfana andibona ude egameni likaJesu wathi ukwazile ukuba nathi ndizoba kunani ndihlale kunye nani haleluya ayonto asiyithathi kancinci le nto niyenzileyo egameni likaJesu ibonanisa ubuntakho nyhani bukaThixo egameni likaJesu siyabulela kakhulu ukuthanda kangaka nini haleluya inkosi iqhubeke senze uhlobo ngayo egameni likaJesu bantwana egameni likaJesu hayi bazalwane ngathetha into enintsi ngayo ngathetha into enintsi ngayo undithandile notata bazalwane haleluya futhi nangoku usandithanda alibonke igama likaJesu ebelapha kule veki ephelileyo ezongcwaba ibrother yakhe ngicela bathandekayo ezongcwaba ibrother yakhe nakule veki ulapha ezilalini ngicela bathandekayo akayanga nawubona umzi wakhe uzele nje ukuthi ndizomeseka bazalwane ngicela bathandekayo namhlanje nimbona nxibeni ezisuthi ngesinxibo ezisuthi sisuke emanzini sisuka le emlanjeni sizobaptiza abazalwane ngicela bathandekayo iqabanga yasebusika iqabanga yamanzi uma phakathi emanzini iyofaka abantu emanzini egameni likaJesu khale ngimxelele nomxelela ngimxelela selayo ukatata-ke intiti zibheke emanzini alibona mntu siyabulela kakhulu mama kaSibe siyabulela bazalwane ngokubhaptiza ayodlala yanetha
Ngoba simlanga sebhayani ngozoyifundisa inkonzo yobhaptizo. Ngomshwana lokuqala bemsebenzi. So siyabulela kakhulu mntana manje egameni likaJesu ukuthemba abazalwane sethembe kangaka. Umuzwa ukuphuthana ngamabuno vele izolo uhambe because bebekho abazalwane kwenza nabi izolo. Ubuno vele uhambe kodwa andinawo nginayo. So siyabulela kakhulu mntana Osman abesigcinelana negameni likaJesu. Haleluya. Sithandiwe ndimandiyithethe ibanga leliva lelo. Siyibonise ukubana sijongile ukubona bathandekayo. So siyabulela kakhulu egameni likaJesu nokundithanda nabazali bami. Amen. Ngoba yize noma kufisana egameni likaJesu ngoba uba beningandithandi egameni likaJesu le nto ibingenzwa ndim leyo. Yonguleyo ngibona bathandekayo elizawuthi thina sizoya xa usithi kwakho wenziwe umvulelo bathandekayo kodwa ngenxa yoba niyandithanda ixhego lami egameni likaJesu ukayise alibonke kaJesu. Amen. Akafuni ndimhloniphe ukuthi kayise wena ukayise ndibizi legama ukuthi ngifundise siyabulela kakhulu bathandekayo nabi siyabulela mamaqwabe egameni cela ukuqame nje egameni likaJesu. Egameni likaJesu noma ufike wasinike izulu wakho abantwana bakaThixo bahlala eseRhawutini egameni likaJesu wathi umzwakho abantu bakaThixo bahlala. Xa efika izolo ufika kushota indawo zolala ushota izikhupha zonke izibongo khona siyabulela kakhulu ngomnye wandithembayo ke ndikhule lapha egameni likaJesu engekalibona olubona ibandla engekalibona kaJesu wathi xa ndilapha ezilalini yazimba ndiyidivine awukhumleza ulungiselelwa nje sithi bazalwane naye egameni likaJesu uneminikelo anikele ngayo Jesu eseRhawutini ukuthi ngalihambe ivangeli. Haleluya. Ngibonga manje simkhomile izandla bathandekayo. Egameni likaJesu yena indlovukazi le ekholwe ngulothixo walomntana nengibani ngayo bavela wakhona ngulothixo walemvula. Haleluya. Indlela adithanda kule divine lebezali. Haleluya. Egameni likaJesu siyabulela kakhulu inkosikazi. Haleluya. Inkosi isilele enikela ngamandla akhe kakuthe weveja apha uze nayo yonke wathi mawufike sizibalekile abantu babone besifa nikona bathandekayo ebisifa nokunyaka egameni likaJesu awubamuthi nje egameni likaJesu nibanitsi ndingalibala ukuse egameni likaJesu bawumazaleni bawumazaleni nibona bathandekayo walisikelela ukuthi lo ngale ngwevu egameni likaJesu nale ngwevukazi kanti phakathi Elizabeth alembamufike egameni likaYesu. Haleluya. Alibonge egameni likaJesu. Siyabulela amazi nje basengakamisa ukwazi ukubulela ngabhalwayo andiniquke egameni likaYesu. Amen. Imangamba ngokubona egameni likaYesu. Haleluya. Aba bazali ke noba ndiphi kamanje nikhona umntakathweni leli bangela into bayibe ngathi ndinamandla nje ndenziwe nento ngabazali ndixhakiwe
nikona bathandekayo bandivikela kwiinto zonke noba sendizama uvuka indelelo ethile mavele boyiswe into belixhego liseliqale lithobe lona ngapha kuthobe lona nikona bathandekayo nongena esitalathi mfundise mntaneni axakwe xa bona nikona bathandekayo so ibanyanzele so ndiyabulela kakhulu manje haleluya inkosi kaTumbili indigcine lena ngevalo haleluya oke belapha sithi ndizelele umhlangano futhi ndizaba lapha haleluya egameni lenkosi uJesu so inkosi inisikelele manje alibonga kakhulu kaJesu inisikelele egameni lenkosi uJesu umbangeli ke okanye ngafika namayi haleluya siyabulela kakhulu bathandekayo alibongabo haleluya yoba ndithobela abantu nonkosi asibasithobela side sixabe intoba ngake siyomfuna uThixo abantu abadala kangaka ngibonga wena Jesu masithobela sibulela kakhulu pha egameni kaJesu egameni ontanga madoda haleluya ekozana lenkonzo bakamantshanga egameni kaJesu amen uyandiqhayisela ke ngokuthi mfundisi ndiyabona ngoku wena awundishithi imfama ndiyabona ngoku egameni kaJesu ngomnye ke webranch yethu eyayisexova imbaba egameni kaJesu yalinyazwa yiCovid washiyeka abantu noba i-Covid ivuzwa mnye egameni kaJesu naba ke because bengabonga egameni kaJesu challenge amehlo inkosi incedile ngongumamehlo uyabona egameni kaJesu so inkosi ayiphuleke senze kuhle haleluya lonke inkosi isikelele bazalwane andizimidwiba kodwa inkosi nje isikelele egameni lenkosi Yesu yenze bantu bheka phambili egameni lenkosi Jesu iqhubeke isenze kuhle ngegameni kaJesu amen ndiyabathanda abantu abadala egameni kaJesu ndiyabathanda nabo egameni kaJesu amen egameni kaJesu siyabulela kakhulu bathandekayo senisiye Kapa ndithandazela ukuthi nasezimalini zenu bazalwane enehle ngazo uThixo andise hayi ndiyamthandaza uThixo futhi ndiyamxelela ndizamthandaza lelo egameni lenkosi Jesu le mali benize ngayo uThixo avela engeze avule iminyango egameni lenkosi Jesu ningaboni lento kuba besikhe sayetsobo ngemali kodwa bekufakaza ukuthi okuya kwethu etsobo iminyango ngibona bathandekayo lento ngombulelo yethu idonsa uThixo ukuthandela iminyango ivuleke amen sibulela kakhulu bathandekayo Nkosi nisikelele nabahambayo ibandla ini njengoba nilibona nali yalibhaliwe egameni kaJesu liphelele egameni njengoba nibona haleluya futhi ke sijoke elikhulu ekuthandeni sizivuselele etsobo egameni lenkosi ngoba ufuna abantu bekhulekile laba betsobo egameni lenkosi Jesu singafiki 2 days siyaba sihlela abazihambi egameni lenkosi Jesu ya amadimoni lendawo xewula ayazi ngoba kwabantu bakaThixo ngokubafileyo sesibulela kakhulu egameni lenkosi Yesu ndithetha ke umathaba ndibule ibandla lonke egameni likaJesu nabahlali bonke abebekho egameni likaJesu ithi Kapa icela iPasika apha into ekagqitho sayithetha so siyabulela bathandi Nkosi nisikelele nonke egameni likaJesu amen kodwa ke ngenxa imoto sezikufutshane ziyeza egameni lenkosi Jesu ndinganiphangele kusasa bemuntu sosahamba bebexhorha egameni likaJesu abantu bengazagoduka haleluya so inkosi mayincede mina ke egameni lenkosi Jesu ndimfutshane alright ndivude ngento ke ndixabana noLindela Xhomo ucebisa nomntana lo udodolaza pha uthiwa ndake ndashumayela 4 hours
Kodwa ngigqibela ngigqibela nje ndiculile xa Daka ungashumana njani 4 hours ebusuku abantu bangalala? Bangozweni. Bangasi okhona Nagoba ngayazi le. Anjani ngoba mina bakusenzeka i-delivery abantu besiyeshini. Bangaka 4 hours njani abantu bebeshijoke. So getting that way. Okay, can't you go about this kid and free kind of we are going to us. Going to go on how I'm not saying that I'm taking it about the money. Hallelujah. So this guy, the America is Fuchi okay. 2 hours, 2 hours, the Igbo is never to when Borogoda Jabana Manila of it was at the army. Now I deceive and think of not in your foot. You know, I hope Sumera Tina ufati hapo mshangaa waenda wewe wati ile famba tu wazo atetu mtalweze hizi hayo kushapa Bomba shako music. Bocha kwa majenzi leo wote vitu different center wewe unafanya Alilo sasa mimi napatana na mtu zikutani kamili kwa sources mpaka sasa kumbe yena kwazo issue na 20 minutes kuna 20 minutes abene 40 abene conclusion abene introduction abene altar call kule 20 minutes unapatana so mna 20 minutes inabisa introduction and the eyes cards of the 2 hours Hallelujah. So she actually I get from the Jesus. Yeah, I speak because of the community. If I don't push up my castle, I want to do something I'm quite of Musu. Dividing Sakalens again. So sometimes it don't better be like the community. Jesus. Jesus. I got it by in my phone. Hallelujah. Isibulele kutiko nomina wakizo egameni la Yesu asichoboza kutiko egameni la Yesu obengekho izolo ebusuku hayi andiyazi egameni la Yesu haleluya alibonga amandla kaJesu intambo omkhulu lokuzalwa kade yabenda yonke kwiziteji zonke ngathi nginyukela kuzibomini ifike bekhona izobeka isitawu Hallelujah. Ala ngile emthathweni umphathi wohlelo umthatho inguye. Alibona mina Jesu. Ngibina years ngisemthathweni. Alibona mina Jesu. Thina bantwana egameni lenkosi Yesu. Xa ngiqala ukodeno yayinguye ebethe uhlelo. Odeleni kuposti kule ndawo nimikuyo ngoJuni egameni lenkosi Jesu. Hallelujah. So ukuthi ngakhula yena egameni kaJesu. Ukuthi konke ezanzima. Alimoke kabele kwa situ sasa kulele kabula tangu la akushiti kwa ndeza mzee kabele mandi bakubele kungentando wamlo utatu mbili nje wabelo watatu nyana kungentando musangu uyitole wathi thana nomntana umsingene ayiphekelwa nguye nikona bathane ngayo so siyambulela kakhulu uThixo ke sinembayo alikameli kaJesu elwambe noThixo takamzitwa uhlobo buyagcina egameni loSujesu amen angeke bani nalile powerful ndizikhave ngabantu baba ke ndizikhave ngabantu abenze njani anawo kuba kuthuma ngathi kuyaza ngomdaka nto ngishumane na ihlazeke egameni ngicela sibawa besibeke izinyawo
elihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu. Incebo zikaNkulunkulu ezikhona phakathi kwethu, bishops, apostles, igama lenkosi uJesu, Apostle Mavuso nkosikazi wakwakhe, siyabonisa, amen. Siyabonisa to our special guest, Tata Umbusi, umama wakwakhe, amen. Baba special, amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Siyabonisa befundisi bonke bathandekayo, tata olapha ekhaya, tata makhohliso, makhohliso, amen. Abasalayo enkosini basikhombisa, amen. Sizezinto sezizwe namhlanje, sikhula sikhulishwa ngabo, amen. Sebesuke ekhaya, tata uMaphoyisa uyakwazi ekhaya etsome. Yes, bathandeka, siyabonisa tata, amen. Ingwefu, amen. Tata uMbili, amen. Hallelujah. Mama igama lenkosi uYesu, hallelujah. Siyabonisa kumfundisi Bukwana ngisenini, amen. Siyabonisa kumfundisi igama lenkosi uYesu, hallelujah. Mtaka Msutwana, amen. Tanga Lencedo, amen. Very humble man. He is destined for greatness, amen. He's going very far, hallelujah. Okay, for destiny, siyabonisa igama likaJesu, Mtaka Enzo, amen. Usaba Mzalwane, amen. Kakhulu ngathi kompost ile zoze ngimhost ngenyimini, amen. Host to keyboard player, thandi character yakhe, thandi isimilo sakhe, amen. One day yozalwa nathile Alice, amen. Jesus. Ndakakazi itimu yonke bazalwane, Hallelujah. uyahlatshelelwa eDivine Jealous Town. Nkosi sebazalwane igama lenkosi uJesu, amen. Bandla lonke laseDivine Leadership, bazalwane bonke, ndiyabonisa abantu abakhulu, otata nomama, ndiyabonisa abantu abatsha, ndibonisa i-Sunday School, team ye-media, ushers, everyone, bazalwane, be greeted in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ, amen. Ndiyabonga umpostoli, amen, ngomthemba. Nkosi yami, hallelujah, bazalwane. Tano banyabulelwa lelithuba. Wanesibunene, amen. Jesus. Hallelujah. Nkosi yami. Yes, bathandekayo. Ngizokuncedisa ngo-amen. Ngizizame ngibheke. Hallelujah. Ngibukekile bazalwane. Amen. Thembu amen wena nithanda. Hallelujah. Hello. Sibonise lenkosi incwadi Proverbs chapter number 21. Sofuna nje ivesi eyodwa. Ngenxa yexesha sibe siyathandaza bathandekayo. Proverbs chapter 21. Is a 4, amen. Chapter 21. Is a 4, 21. How great thou art. How great thou art. Imizekeliso, yes, imizekeliso. How great thou art. How great thou art. How great thou Amen. Proverbs chapter is number 21, verses number 1. Amen. Taruka ifunda kwa English version. Version NIV. Kale ifunda khona.
Sikhuleka no greater one. How great thou art, great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Amen. Proverbs number 22 verse 22 verses number 1. Yes. Amen. 22 verses number 1. NIV ifunda ngohlobo. A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Amen. New King James Version. A good name is to be chosen rather than great riches. Loving favor rather than silver and gold. Amen. Cela sifunde sikhosini kwazofunda kakuhle. Ifunda kwizibhalo ezincane. Verse number 1. Igama elilungileyo linokunyulwa ngaphezu kobutyebi obuninzi. Isimilo esilungileyo silunge ngaphezu kwesilivere negolide. Amen. Cela mama khohlisa athandaze igama lenkosi. Amen. God is going to speak. Amen. Even today. Amen. And you are going to receive according to your capacity. Noma uThixo uzothulula kangangokulambela kwakho ilizwi lakhe namhlanje. Amen. So if usene Paul encinci uthi kuzophaka ngalo Paul impela ngalo Paul. Amen. God uphethe isithi esikhulu uthi kuzophaka kodwa into iso sithi esikhulu. Amen. Nikhona abantu abathandekayo. So ngathi ngalomthandazo ke ilizwi lisezocaciswa. Amen. Ukuthi Lord increase my capacity. Amen. Kama inkosi badunyiswe bathandekayo. Amen. Ufuna nje sibonisane nje ngalamazwi sizothandaza bathandeka igama lenkosi uJesu. Thatha nje imizuzu embalwa. Amen. 10 to 15 minutes sebese siyathandaza. Postile kwami tata Mntosi. Amen. Ay hallelujah. Incwadi yemizekeliso lezi Proverbs. Amen. I don't know the writer, amen, of this book, but I believe that it was written by Solomon. Amen. Isihlakaniphi bathandekayo. Amen. Kuthiwa eBhayibhelini ayikho indoda ehlakaniphe ukudlula uSolomon. Xa kuthethwa ngabantu abanobulumko. Amen. Uqalwa kubalwe uSolomon. Kuthiwa akekho eBhayibhelini indoda besides uYesu Kristu. Uqala uYesu Kristu xa kuthethwa ngabantu abanobulumko abahlakaniphileyo. Kube sekusiza ubani? uSolomon. Abanye abantu balandela. Amen.
yayihlakaniphe kakhulu nendoda uSolomon. So kubalekile ba izinto ezithethwa nguSolomon uzithathele iqalelo ngoba zingakunceda nawe empilweni. Kuba ufuna ba ngumuntu ohlakaniphileyo onobulumko ufune ukufunda incwadi zikaSolomon. Igama lenkosi malidonyiswe. Yeah, so that uthole lento kuthiwa wisdom. Amen. Wisdom. Wisdom lento ubulumko wisdom. It's a knowledge in application. Amen. Wisdom umuntu onolwazi but ayiphelele ekutheni ube nolwazi. Kufuneka ukwazi ukulu-applya ulwazi onalo okanye ukwazi ukulusebenzisa ulwazi onwalo. Then ke sithi ke lo muntu uhlakaniphile ngoba une-knowledge, unendlela yokwenza izinto, unendlela yokuthetha. Amen. Yes. Now uSolomon kule ndawo apha kule chapter abhala kule verse uthi uSolomon a good name is to be chosen rather than a great riches, at loving favor, amen, rather than silver and gold. Yeah, ithi kwezinye versions zesiXhosa igama elihle likhethekile kunobutyebi obuninzi. Amen. Noma igama elihle lelokukhethwa kunantoni kunobutyebi okanye kunentabalala yobutyebi eninzi. Ngcono xa kuthiwa mabukhethwe ukhethe igama elihle kunoba ukhethe ubutyebi obuninzi. Uthi uSolomon namhlanje uthi xa kunopha unikezwe ichoice lokubakhetha phakathi kobutyebi izinto ezininzi, ntabalala yezinto, unikeza ithuba ukuthoka ukhethe kube negama elihle ngapha. Uthi uSolomon yeka ubutyebi, yeka intabalala yezinto, uthi khetha wena igama elihle. Uthi uba ngakekwa imoto apha kubekwe apha imali eninzi ikhona kodwa bathandekayo, kubekwe imizi emikhulu, kube sekubekwa negama nje elihle ngapha, kuyakhetha. Uthi uSolomon yeka imali, yeka igolide, yeka isilivere, yeka izinto eziphathekayo, yeka izinto ezibonakalayo, khetha igama elihle ngoba igama elihle likhethekile kunengcebo eninzi. Athi amazulu athi igama elihle namhlanje bathandekayo kuzathi asikhetha masiziyeke izinto eziphathekayo kodwa kasinikeza ithuba lokhetha masikhethe igama elihle. It's on a Sunday. Hallelujah. Igama elihle Pastor nikuvulela iminyango ivaliwe. Igama khethe ngegates izona livula igates igama ezivaliweyo. Igama elihle liyakwazi ukuphakamisa likudibanise nabanene. Igama elihle, igama elihle liyakwazi, oh my God, bathi bene-diploma, bene-PhD, xa kusenziwa i-interviews ufike oh my God, ufike wena une-diploma ukhomphithe nabantu abane-masters kodwa futhi ukuthi abejonge igama lakho lihle ukwedlula abantu abasindileyo nawe kukasekuthatha ngoba unegama elihle. Otherwise, according to your qualifications, you don't qualify. But ngegama elihle ngoba imali ungenayo kodwa igama lakho livulela iminyango. Wena befama ukude kakhulu xa uyavutha kodwa unaso isimilo. Wena befama ukude kakhulu
ugotile kodwa unakhareka awukwazi ukuthetha awukwazi approach abantu awukwazi ukuhlalisana nabantu ugotiwe kodwa igama lakho libi Ngefanele wena nezinto zakunkulu kodwa awunalo igama elihle esikhathi igama elihle noma imali ngekho kodwa igama elihle noma ibizo elikhulu singenayo kodwa igama elihle noma isikole singenaso singafundanga kodwa igama elihle likhethekile igama elihle kunobutsheni nentabalala yezinto eziphathekayo ebhali bethu kwincwadi kaMateyu chapter number 6 verses number 23 wathi funani ntani bekubuntani bamazulu kanye nobulungisa wathi zonke zolandela haleluya siqale sifune yena sifune indlela zakhe sifune intando yakhe sine sesifuna ngamalungisa zonke ezinye izinto ziyengezelelwa indaba yakho wena uqala ngezinto kanti uqala ngaye Kopania kapai, Oriama kapala, Kopala setamah, Oria katamah, Esifunaya. Ungayifundi iBhayibheli uthangeni. Ungayifundi ushumayeza thini iBhayibheli. Kodwa ufunda iBhayibheli ufundele wena. Ayitshintshe wena before uyotshintsha abantu. Ngoba engaqalanga ngawe iBhayibheli ufuna itshintshe thina. Ifika isilimazi. Ngoba ngoba uyasikhuza out of love. Mayikane yenze wena iBhayibheli. Mayikane isebenze wena iBhayibheli. Kumnandi ukhuzwa ngumuntu eqale yasebenza yena. Kopani yamahasayi. Igama lihle likhethile kunobutsheni obuninzi. Sikhethe igama elihle kunobutsheni obuninzi. Sikhethe igama elihle kunemfundo enkulu. Sikhethe igama. Ayi ngibonile leli gama livulela iminyaka. Ngibonile leli gama libhodloza amadwala. Ngibonile leli gama lingithatha ezaleni lingiphakamisa langilaza namane igama. Pastor ngafondela eBhethel ngafonela wathi lo mama xa ngifonela wathi nyana wam kunini ndikukhangela zaqatha inyembezi ngoba ngexesha andifonela ngalo ndikwprocess yokuthandaza ndithandazela i-spiritual cover utata owendikhulise enkosini wasula ngo-2017 ndiyathandaza ndiyazula ndingenike ibhasi intercape wathi le mama xa ndifonela wathi kunini ndikubhuka kunini ndikukhangela wathi nyana wam ngabe le voice ndiqala ukuyiva zange nayiva before zaqatha ke inyembezi ngoba ngoba kuthetha umntu kodwa ndeva a-divine voice ekule voice yale mama. Wathi where are you? Uphi? Ngoba kudala ndisenze inzame zokufumana. Ndithi mama ndiseGcuwa ndisendleleni ebheke eDurban. Wathi uze eDurban? Ndathi yes. Wathi wow. Oh my God. Wathi kudala ndithumela abefundisi uba bandikhangelele wena ngoba uThixo, I think it was 2020, ngoba uThixo uthe kum mandidibane nawe before iPassover yalo nyaka.
wathi lo mama ngumama okhulele African gospel. African gospel isono sibetha lengihamba. Uthi lo mama andinanto indimanisa kakhulu nabantu abatsha abashumayelayo nabahlabelelayo nabajotshiweyo. Ngoba bayashumayela baphinde benza amanyala. Ngoku andinanto ininzi nabafana. Kodwa ndithetha ndikumamele izinto uhlabelela. Wathi uThixo lo wehlukile ngabanye. Wathi lo akafani ngabanye. Ikhaletha ayikho. Wathi uThixo dhibana naye. Thetha ngomama odotshiweyo esetyenziswa nguThixo onebandla elikhulu eThekwini kushiyona a pure gospel of Jesus Christ ehlala ema-suburbs eHillcrest eDurban. Wafonela mna ndizaletshobe no-Ireland enefiproject netinyawo zingekho sibile kodwa ma-Ireland ayosenseta freedom yakhumbuza ithi ibhayibhile yafika uprofet uSamuel edonsa amafutha ebe-500 yafika endlini kaJese wathi athelelena enana bakho apha Jese wathi khona ayintombi yakho kodwa usezindlini wathi uprofet asihlale etafileni apha ndlu David. Oh my God. Andimkhomeli kodwa ngigcina amandla egamelisi. Igamelisi isimilo i-character yokukhona ngoba i-gift pastor iyavula umnyango kodwa into okugcinayo emnyango levulekileyo sisimilo sakho. Singabevulela umnyango i-gift yakho sithe wahlabelela sikusondele kuwe kasisondela kuwe sibona hayi manje uyahlabelela phathana sikhethekile kunobutyebi obuninzi sendiyathandaza. Wathi lo mama ndiseDurban undifonela ndiseGcuwa wathi uza eDurban ndicinga uba mhlawumbi uzothi waseJoburg waseMpumalanga ngoba ndibone ividiyo yakho uDomisa sithi wakhazimulo yesikhona phambi YouTube. Iyaphila le nto, inamandla le nto, iyasebenza le nto, ivula iminyango le nto. Ayi haleluya. Bathi siseDurban siyethuka ke ngoba kanti nawe usendleleni ebheke eDurban ngoba kudala sikuzama nabantu abalapha eEastern Cape bathi abakwazi. Xa ndizama uChris aba bantu bathi abandazi ndifunwa bayangazi kodwa bazama uvala iminyango. Ubani ongaqalelisa okusisiweyo kaJehova imazulu nsibi less nobody can say no. Ubujehova ebulile akekho ngavala awunikeza bakudivine namhlanje. Ayi hallelujah. Greater is he that is within us than the one who is in the world. Ongabuthi kunalokho sesweni ayikubuli bedebe bethamapiko ezibejerusalema u-alfa no-omega bewayekhona yophela bezobakhona sibonathi usulwane lisezodlula umhlaba lo usezonyubilika imifula le isezosha badumile akaguquki akanasisithunzi sokubuye izithuthi zakhe zikuflawathi efa and breaklathi nefa. Ayi haleluya. Wathi seDurban
moya khona andisiye eMlazi ndathetha nabazalwane abasenkonzweni ndathi ngicela ningithumele ilocation iyafuna ndathi xa ndifika eDurban Impostor xa sifika noBishop Sam safika imoto zikhona zonke zilindile ngaphandle wathi uBishop yabona ke leya imoto yeyendwendwe zakho leya baba wathi xa yayijonga wabona yehlukile nemoto kwezinye imoto wathi leya imoto ayo yalapha enkonzweni zindwendwe zakho uyaqala ukuyibona le moto ayi haleluya yabe i-Q7 imile ngaphandle eblue in color ibhalwe His Grace inumber plate yayo animbuza ukuthi inumber plate ye-Q7 yayibhalwe His Grace ngoba singababusa singabayimeba singabababantu to cut the long story short ndiyaqina bazalwane i-Q7 yasuka eHillcrest yaya eMlazi iyele umfana ozalwa eMbulihini ezansi eMbulihini nikhona kodwa bathandela kanti impostolo kukuqala it was a beginning of the new journey kukuqala kwezinto ezintsha ngathi ngamemezela namhlanje emntwini lapha ukuthi ziyaqala izinto ukucima nokuhlonipha kanti kukuqala kwezinto ezintsha ngathi ngingadeclare phezu kwempilo yakho ukuthi no eyes has seen, with no ears had heard what the Lord is about to do in your life. Even if you saw it on me, unalento kuJehova azoyenza phezu kwempilo yakho. Ukhona impetha uThuzulu ezoyenza phezu kwempilo yakho, phezu kwefamily yakho, phezu kwabantwana bakho, phezu kwemzi yakho, phezu kwemyeni wakho. Hallelujah. Lo mama ngifone ngexesha ngiseziculo ngafika esenkonzweni engabi yedwa ehamba notata wakwakhe ehamba nabantwana bakhe bathi ke impostoli engathi andingqi uShumayela so ngathi bazothetha lento uThixo abathumeyo yaphuma inkonzo beza kum athele bengikanga bayithetha khonto thini sidima sakakhulu nabantu abasha abantwana umamadodana are gifted without character but sithe simamele ivideo uThixo wathetha through ivideo uba uluhlobo olunjani lo une-character enjani zinto zenzele uThixo awaqhathela izandla nabantu nakufika ixesha loba siudliwadwe uThixo abantu ngathina ama-divanite uzibona ngathi uyabulalela xa kuthiwa yenzeka i-breakthrough yakho ilapho umpostoli ngumuntu angakulibala ukurecognize alibala nokubulela kodwa ezulwini kuyabhaka sekuba nincane imali zenu nje ngasuke eCape Town nezetsonke izinto zokhonza ezulwini kuyarekhoda ezulwini kuyabhala ezulwini ayikho into eyenzeka mahala ezulwini yonke into iyabhala khona imali ziyofrasa nilibele upostoli bakhona driver from Cape Town ezezilani zasetshele kuyabhala badlalela ivideo yambulala ezitenteni badlalela ivideo yamdipolish izihlangu zabefundisi badlalela ivideo yamdi-anye nabefundisi bayithandekayo wena ubona i-final product kanti kukhona i-process before a final product kukhona i-process
siyakwazi ulala ezitenteni, sihlabelele kuzo zibile, siphinde silale kuzo. Siyakwazi ulala sihlangagwinya, sihlale ezitenteni. Siyakwazi ukayinela abefundisi isuku, siyakwazi ukupholisa elinqabu zikaThixo isihlambu. Asibona abazalwane namhlanje bekayinela thina, yinto esiyitshelayo ngoba lento ayitshela namhlanje kusasa usezodlula. Asidlali apha, asidlali apha, asikho kwi-beauty contest apha, asidlali apha. This is life and death. Ay, hallelujah. Sashiya izwe nobonama balo, sathwala umnqamlezo, samlandela. Akhosakala nje kumlandela Msindisi, athi ngoba wena wakhipha igazi, athi ngoba abantu bangakudela kodwa ngomsandze mlandela. Omsandze mlandela. Shantamaya, Penamama, Sokotaniata. Ikamanise, iyakhetha, kunobutshebo buninzi. Ikamanise, ikhethekile, kunobutshebo buninzi. Siyathandaza, siyathandaza, siyathandaza. Ikamanise, siyathandaza, ikamanise, siyathandaza. Ngoba eseni ulungise, siyebona. Uzokhetha yonke into efunayo ebathandekayo. UJehova akalibali, uJehova akawadla amadlelo. Noma enzema ngayo namhlanje, this is my spiritual covering. Ay, hallelujah. Noma benzeka ngayo, kodwa ikhamelisa ikhethiwe kunobutshebo buninzi. What
Usomani uvusikareta uthumkhosi kaThixo igift yavule. But when the gift has opened doors for you, it is the character that will sustain you. Ulama Shamana, Ulama Shamana. And receive the power. Yes! Now come on! My yes! That's what I'm talking. My yes! That's what I'm talking. That power is the Lord. That power is the Lord. That power is in the army. Put your hands on this somebody. It's a Bible. The kingdom of God suffers violence, and they will take it by force. No matter what,